political miyang marta miyang batil ka miyang marta sakam marta aduna nga may chat na pam ra ka nga ka mo na nga ka emotion ba na nga ka mo na impure ka may na ka mo miyang gi feeling ga ina convey to hom sa sine ai na si yo ki le be cha sin dai na hasan you just feel Manipur is not in a normal situation. Nowhere in the history of this country you have this condition anywhere in India. Ngasigi, I call you Oiba, Pibam Zimbaina, India, at the height of Kashmir insurgency, so lay it up, pum pum pum, two together later. Lebaki Luching Mamoy, Delhi the Hapato official, the phone of the Makadi district level officer, the phone of the leaders in the ladies. I am the soul of the negative. You said, Pop, to buy a man to survive enough. It's a point of the Hundred Tarawan. I know the system of going to collapse of Humakamda. Police no work of Humakamda, India, I will pass it and get Kanala A. Indian Army hai. Adu Indian Army laina nang 50 meters father ba mapam da yung kamay na may thato hangin sa masi hangmung ang bugi gat na changne ba koy da madu da lemba sare ni saw da bo pre na leira da bi akoi na vote le pugi after kari confirm to bom changne ba usit thoi da bi level cha kaya mo kwa ma ge da elected members in the sumo usit sa bureaucrat level of shite sifai masana bo usna prabane she the danger se karino se koi khamam channe aduna handak lakha to riba vote se chumna ki vote no be gano to irabani constitution ki system se form na usit thawai dana tawrakpa economy da toiraba lamni per capita income lowest ni inflation highest ni unemployment level da akoina fifth position lawra laini private sector ki expenditure the health sector da so 80% private yengi pale pa ni school so 70% private ta kami pale pa ni india ai pale pa se da amatta lekta ba indicator mayam da laina na chura pale pa si matatta amu community khana laga chahi lising ani hum lera irem gamsa mache thugar ga minai do mu sit thoi da ke to masi elected member kam de mu hunge sui sitab se masi na kana manipur kan ge de karamba dedication karamba commitment karamba correction ni se koi mun kanam change chumna ge ai sagai na tai gi ni ma ge maru ma pa ni congress sauram ne na sali ne na kana lera ka ti oche chumna ku dre na ai di lok sa ga Sangai ba koi ki Congress ki worker anu sangai re ma'am sa I mo to appeal to. This is not a normal election. We are fighting for our life. Coffin man hipul lai ba man ko maximum ko you know. Sidai scene lai da bani ai na to fight bani na ai ba madu ke mindset na sama agar rajniti yaura ba prajana suhore na ai sagai na kai ni paisa na to ne chana gadi mark my word Mathang election lapo matam da Manipur kan da sumang amoy put laga tum ai khoi na hingi da Manipur tuoi bai ko akhoi image na ula da ba condition ko lai aduna hangat te khoi sa Congress party na ai hajan haija bane hanas flip bearer mo oi raga last sa mo ma ngiri ba mayam sa pur I'm going to the very Japan conference like Congress ke local sing like military in Sigi party Sigi Muchimba Sinai in Manalin very big in Sigi President Bobi CWC member Antale Khan MLA Yamba Muranji now okay so students, ex-ministers, ex-MLAs, Pakistan Luchina Sita in Luchari. Nasi Sidat in Miri Komiam si Nasi Kogi Paki Changi Raiba Mayam Si through the Lakpane.
aduna masigi lai ba miyam masi ko ge imale ba se ba to bani hai na kam ne sa sampi re ba gi le cha na mu so ikai kum na mu cha ro do loi na nai na pot ra miyam da tum de lo khale handak la ka dori ba mikhal se chumna gi manipur gi itihas ta puwari da thok ke election bu bigan se ko ge english sahara ga do or die Handaki matang sida tawdori base Imale Pak Manipur ki Marai Pak lev kadoba mikhal ni chumnari mikhal nati. Ai koi no hujik lady ba fibam se yang tina so ba fibam ne se wa da ngan ba na ta ba ing ka phaw na ma changi anang ai ahing tumba ya de taseng na ya de anang ahing tumba ahing tumba yadaba moment am yawre lairiba akhoi miyamgi mawong akhoi gi lairiba political class in nature akhoi gi intellectual class akhoi gi journalist akhoi gi CSO mayam sen laiba mayam makhoi da som makhoi na taw moi nature sina kari no na khanba duga India ka mina taw isna kari no na khanba kanda thengnari ba lan se arai ba lan na te hai se na power ngamgadra ngamoidra masi mayu na bais akoi na mai male pa kan gini dia ina ai se akoi yori ba nature manipur gi khunai gi hoi ba nature government of India na tawri ba sida akoi na nasi ba chai hum se tawri ba mawong mayam se na kanda ase mai gi tamoi gi ai ba di yam na confident oi na man thi ba pir ga manipur kan ni ai ba asa tu lam na kan ni ai ma le yang china lure hai bani pulling the power ko matam khana ko matam dati ahing ko sunga yaro tawri ba posikari noise adu aina hai na bamle oira ro yaro ina khut thanga da chin de ba miao ko thokte aina he khai ja di ku pong na sini khang na chekaro ko ba te ira mi gi maru na di yore akhoi gi maru na di yore akhoi loina siragni adu bo manin halaga chielaga sibadi pate he tawdo bi to pa si haraga nake haraga thang salaga chinjan gi ni chekaro ko ba madu gi spirit to kakali aina koi ga yaw ni bara madu yaw gi symptom se di bu ba tu na ne madu bo hingala ladi akhoi resist to bo ngamni hai bo mai non ya na power madu ta na bane bai na mayam di wa saun nangi chang nangi mo di mo da bai sai onging the power ni takshan na ra ga na bodam karaga ai gi security guard thar lai quarter lai ai gi benefit thar MP na sum taw lai ra ga di yaroi aina ningsang biyo aina mamhai aina sangat kibu matam dasu tawgata mana tawde tawbum thukuna tawruke ai samakang chana ulam ge simai tawgata bani rajniti yawisiti leadership si tawgata bani hai the floor of the house wagera mapando wagera tawum chui hai si drama nate manu lagi thokse manang doi yumda doctors na su potharo yadre na halak pani de lambi de message amai de thuk su gem ngoge ai gi engagement mayam I could have said, although mean I am your my soul, I don't wish how. Suddenly, but the young Maya Higa, look at all the bookie power, carbon, email, Kappa, Maya Higa, look at Karim, but kind of boogie one another, they don't make up so that we white out. I keep putting the power. I keep putting the power on Sunday, come another. Aduna aina amuk gentleman that I political leader where you lock hands with your people and be with the people like election lepaga political leader miyam batil la miyam sakama ngada aduna nga mai chat la pham ra ga nga ga moi na nga ga emotion de na nga ga kam mo na MP ra mai na ga mo miyam gi feeling ga ina convey to hom sa Senior in the Masi, you just feel Manipur is not in a normal situation. Nowhere in the history of this country you have this condition anywhere in India. Masi, I call you Oiba, Pibam Zimba, India, I Valley Park,
at the height of Kashmiri insurgency so lay it up pum to lay the bane Lebaki Luching Mamoy the guy Delhi the Hapato official the phone the Makagi district officer phone the Rabako leaders in the ladies I am the soul of the lady new to buy the man to survive enough It's a good thing of the Gadiam, 100 Tarabawan. I know the system of going to collapse of Humakamda. Police no work of Humakamda, India, I will pass a can get Kanala and a hundred. Indian Army, I do. Indian Army later than 50 meters farther from the young commander may have one year, must have hung on Bugi got them a never. Matuta lembas hari ni saud the pay na lay na di ako na vote le pugi after kari confront to bom sang level usit to the bill level sa kaya mo kwa mageta elected members in the sumo usite sa bureaucrat level da bo usite sipai masana bo usina traba ne chi the danger se kari no se koi khamam sang ne aduna handak la ka to ba vote se chumna di vote no be no Toirabani constitution gi system je form na usit thawai dana tawrapa economy da toiraba lamni per capita income lowest ni inflation highest ni unemployment level da akoina fifth position lawra laini private sector gi expenditure the health sector da so 80% private yengi pale pa ni school so 70% private ta tammi pale pa ni India pale pa se da matta lekaba indicator mayam the laina churabal epaxi matatta amu community khana laga chahi lising ani hum lera irem gamsa mache thugaraga minai gamu shit thoi dage to base elected member kam demu hunge sui sitab se masi na kana manipur kan ge karamba dedication karamba commitment karamba correction se koi mun kanam change chumna ge sagai na tai gi ni ma ge maru mapangi congress sauram ne na sali ne na kana leira ti What's your tune of Udrena? I love the Sunday by quickly Congress ki walker and over some maps. I know you saw This is not a normal election. We are fighting for our life. Coffin man the hip like woman who maximum of you know. She does the same like the money, I know the fire of me and Haiba. Matuge mind setting some other razan the Yaraba. Pazana suhore na ay sagay na kaini paisana tawin sana gadi mark my word mathang election lapo matam da Manipur kan sunga ngamoy put laga tum ay koy na hingi ka Manipur tuwi bay ko akoy immense na ula da ba condition ko ladies aduna hangat ti koy sa Congress party na ay nandan haija bane hanas flip bearer mo koy raga launch sa mo mayam sa puro ako yung legacy sa lima ay napamili kung Congress na sulali ng bayay at so comments da Congress party na consolidate or kanban na kagadi Manipur hay balay process so kanban na mo yan sa ay understanding ay siya party member na party na all my knowledge of 32 years of social science, university knowledge, Manipur sa historical conditions, hujit like this, I call you Congress party, has consolidate the whole fight the whole gadi, Manipur sukan kanang maloy hay sa matibya check kaza badu, I sangwi exam so I let's do this. Yang na like the balam din natin. Yang nalugani khangi me Manipur ay nasayda ne khoi culture khoi niyam gi mato intellectual class ki nature civil society ki mo political class ki mo India na tawre ba mo hana ga khoi Delhi ga dei ne mari gi du psychology mayam to lor ka na arai ba lam oi ba aduna isa da gi sum thoga khoi sangsan mo changi ai nasi ai mayam la pi ba mayam dai khaisan ningi aduga Nising 2001 gi irang matam da su pole ko mi dum changaki changai ba mi do makoy makuta Manipur dum tum da su dum yai kudam na le dam history da aduna irang si matam da sangak ma gi post election matam da su ay namaso fil to janingi
करीगुम्बा पार्टी की टिकट का कारागा पैसा में लेगी बताव कैंडिडेट अमर थोलक पापा की पार्टी मेंबर रहती मणिपुर मियाम न वरप यू है बसे नसी नंगे नचा नना वरप भी मोल नहीं है जगह है पैसा में लेगी दो मधु खिनी दो नंगी लेखाई को रुकना मधु ऑस्ट्रेसाइज तो नंगी गुड याव का बने को मधु मैं वार्निंग तक चले वोट कारगा सर्टिफिकेट पाई न बीजेपी दा नत्रगा तो पमागे माइखुम को पार्टी न सुमजन की तो मी है थोलक पदा लेपाक मियाम न वरत पिउ मतिक चाबा चैरा पिबिउ पार्टी की उन स्वागत पाई मधु ममी तो मुन्न ये न खान पे टिकट की सवाल न मसिन सोले तो करें कासे अतो को वाफम ममना ला इबा मिखल सिदा चुमनगी अखोई की आई केंद्र के खोमना बनतबिदा पार्टी की वना एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई नसाई लान चंगो द फ्लैग बेयरर कांग्रेस पार्टी एज अ फ्लैग बेयरर ऑफ अ न्यू मणिपुर a resistance against the assault on our dignity and well-being manipuri magi izat amasung magi nunga yai fabada singa raga khoi bu ot nei na tawra I mawong se mase khoi gi Rahul Gandhi ra surman inana khoi khoi din lecture am pi ge ba vote mathang da biji kamai mai thi ba pi gi ne na tawra ga khoi lan gani Congress party was not a political party, it was a resistance movement in a mahe. Lanching lagi iho magi luching naga chalat kiba group ni political party na te dong hajik lai pe India hai system chu BJP na lo ina mo paisan gari ECI dagi ED dagi CBI dagi intelligence dagi police dagi khabar dagi social media dai lo pai gra bani se Rahul Gandhi ki speech ta bi over mayam minute mapan kadam samne please listen to his speech and you will realize why Manipur need his advice. Mana piliba advice of the global type. Sumnagi vote prominent we are. It should be a resistance movement on the ground. Iho mo changi adu kanda kakai babo koi thingdom namge se kan se na haina bane. I have heard lot of Manipuris. Ire chamayam hai ba handa kai gumba BJP ne he khala ba lam yu tho ma ma panda lagi hai ba adu gumba Manipur masa mayam ina thengna do ai khoi puning da loi change madu mamanda BJP se ka do bugi lam personality makoi gi marak le pa khangna chana ba yawi is nothing personal politics hajan ji haidana chum constitution ki provision form sinara ba thugai ra basi da bawo kani ta haibu nam dana laiga paisa pai na moi matu ni la ka vote kara ka do le some of them will win soina kara ka ni mi ya loi adu ko kayam khan de change se complete late ka ai babo ko resist on nong ge sine ba inch by inch machet taru ka resistance movement cha ai khoi gi mi holo chi si graba matung da su madu gi resistance movement chahi yang khai changera hu changera manipur gi chahi cha me hen aphak amai chu na le pa manipur si gi awon bagi khongthang ja handa ki election gi ho ba da bani ai khoi nu pura recover to bu ka khoi gi me holo sun u bang amau ta su adu u bang bagi khongthang na sansan na ba du ni khal ni ai ba se ai praja myam da thamjage khamoi da mun section diyo kasu kaide honna ni namak ka su adum si bu da mai bu mai ba ta adu bu lai ni ma sing meeting sai na ai jan ni sa handa ke mekhat se chumna hana gi maina to biganu chapsa hai ja na ba to birakanu sen tum to ki party da phone da maina to bo ra gi bimol ko bonu pa se madu ki kendra dai bol ko ba yar ke yaw na ko da jagane ba adu mugi mun ge ta adu bo ko ge party gi wen mu ka resistance movement am to kan da di ai khoi na handa nam da na ka na la hong ga di Congress party ne ka ho da Manipur ware ruchi to when the historical moment I is me. I hope we can Congress ki vote kombiu. I get the Natana candidate so Congress ki vote kombiu. Me ako the Sunday candidates in the perfect way of my casu. Me will be but commitment yaw the channel for me at the sa atum pasam so khangani ako party na du mumi commitment yaw the book su low. Channel iba mayam say certain commitment among Manipur the resistance to gain na sana ko na pinaduna miyam so ako na mathang da thagat or candidates in sa once Congress ki candidate na changa ga dina mayam ni pushing diraga bo thada bi oh hai ba sai miyam da tam da ke masi har ke sai da sum